Semua sabda rarisia Wisnu ngada sangani kekadia sapuni kemokadi linggih ide sang Hyang Wisnu ora res para mangken ide ngadeg sampun ngadeg ide sang Hyang Wisnu rares kenampukin kadian ide sang Wartunu raris duani ngararis kesabatang itu sang Wartunu Dewi Asinta kesabatang ide sang Wartunu nemangkin bawa sang titiang ide Dewi Sinta taler makadiangan ide tiah telatep miawaring sakeiringan idene para rencang idene maka sinamian runtuh hari ngabuano Sinta taler ide Dewi landep saha rencang idene sedaya riwes kesabatan kejagat padene wastu dados uku punika maka sami sapunika idedani para pangarengan
taler para pamiarsa sinareng sama kadia sapuni keperesida antuk titiang atur ningayang daging carita sani mamude watu nyangaro dianu Saraswati daging cerita sane remayang titiang wantaja mau duit sangkaning subaktin titiang majeng ringide sane maperbau sangyang Haji Saraswati inggian puri kepana maya berahine Saraswati angin sulu mana unteng tetujon titiang wanta jemuker wastu ceritane puniki sideu rumasak angin sesulu bisa jroning pikayon miwang awar diang adrestu ageng ngeri sejroning pengabten titiange wantaje mangne perside ngajegang ngawur dia darestune pemekas kiri-kiri jagat balinya kirang langku sinampuri riancukan kawi mudan titiangi pasti ketan sida paripurna antuk titiang nguacen uni ketaler ngukurin banget titiang melungsur ke ngaran sinampureun acur ping unta santi nyenap gurih makewosanan ngatur jagi can negang titiang rauh iki ayah-ayah titiang antuk muncarang perang santi Om Santi, Santi, Santi. Om.